Bun na pedang jongi ngim sim la tep ba kum kani ka website ru kadon. Bun na pedang jongi sa juat kum no ban download video apo na po Facebook mo. Te mentangan pen EAP ya ka website kabala ban download ya ki video na po Facebook lene Reels direct. Te mentangan lej sapo ka Google Chrome nang ta ngin type hang ni Facebook Facebook video download nang ta ngin klik hang tu pami khmado nang ta PE kani ka website botha Facebook video downloader online dengan klik itu ka pami khmado jorong do tem ta PE ka tu ka kalami hang tu dia ada nang ta lada phikwa ban download video na po Facebook am te ngan pen EAP kum no pinna te mentang ngin pakshwa ngin leja po Facebook nang ta pit kano ka video lada de ka Reels ne kum no ne ka ba phikwa te pit ngan ai example kum kane kumot ba ai hang tu share button apo tu share button nang ta klik hang tu nang ta page sapo pinu I ka tu botho share tu nang ta page kane ka botho copy link nang ta I copy link nang ta ngin lejang sakatu ka website kani ka website nang ta ngin nyan system khnang ba unmi page hadu ba unmi ba tho page nang ta ngin page ken adem la de page kane ka dai ka tu ka link jong ka tu ka Reels ka ba napo Facebook kan te mentangin klik untuk download kumtu menta te kalami ka tu ka Reels ka ba dai napo Facebook nang ta hang ni gumot ka chong ha ka jing kwa jong pi la da pi kwa da ka normal quality la ne da ka HD quality kani ka normal quality gumot long ka video kam da shai ba kan Andai kane ka HD quality gumot ka video kalong HD kan UHD gumot ka shai ba te ngan page ngan klik hang tu ko tho HD quality ta page ka tu ka Reels ka bana po Facebook gumot la download dengan harus pang tu mentah kalami kalak dap te mentangin lej hapo galeri mentah pinu I kani gede katu ka Reels ka bana po Facebook kan tangkum tu perlok tulis